ibihe byiza ndagushuje kandi ndogiye kukwifuriza amahoro y'Imana guha ikaze kuri uyu muyoboro wacu. Nge nitwa Ngenzi Edi bitanguhaye ikaze mu kiganiro twaguteguriye kuri aya manywa y'itariki ya 26 z'ukwezi kwa Kamena umwaka ni 2025. Guha ikaze rero muri iki kiganiro ngiye kubimburira ku ngingo z'ingenzi ndibugarukeho muri iki kiganiro nyuma y'uko nzi kugejeho turakinjiramo mu buryo burambuye. Reka ngihere mu kukubwira ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Kagame nyuma y'iminsi y'ibiruhuko yaramazemo igihe mu byumweru bitatu bishize bikanatera ururondogoro ku mbuga nkoranyambaga aho bamwe bavuga amakuru atari yo ku buzima bwe, yagaragaye nanone kandi ubwa kabiri yakira umwe mu bashyitsi bakomeye cyane barimo Dr. Akinwami Adesina wahoze ari umuyobozi wa banki nyafurika itsura amajyambere. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri iki kiganiro kandi ndakubwira ko igihugu cya Katari, iyi sosiyete itwara abantu mu kirere y'iki gihugu yitwa Qatar Airways yasubukuye ingendo zayo yakoreraga i Kigali nyuma y'imyaka 3 izihagaritse. Icyo cyerekezo kigaharirwa Rwanda aho ariyo yakoraga ingendo ziva i Kigali zerekeza i Doha muri Katari ndetse no kuva i Doha zigaruka i Kigali n'ahandi hatandukanye mu byerekezo by'isi. Turaza kwinjira no mu yandi makuru atandukanye naguteguriye kuri uyu munsi avugwa mu Rwanda aho turi bujye no mu butabera, kandi tukaza no kugaruka mu zindi inkuru naguhitiyemo zitandukanye. Ndaza kwerekeza mu karere k'ibiyaga bigari nkubwire ko mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru washyizweho n'ubutegetsi bukorera i Kinshasa muri Palais de la Nation muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa General Evariste Kakulesomo yagaragaje ko yatereranywe na leta yamutumye kuyobora abaturage bo muri iyi intara. Turaza no kwerekeza n'ahandi muri Afrika. Ndasoreza iki kiganiro hakurya cyane y'imipaka ya Afrika aho ndi bujye mu burasirazuba bwo hagati nkakubwira ko Irani noneho yavuye kwizima itanga amakuru arambuye nyuma y'ibitero byagabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nganda zayo zatunganyaga ingufu za nucleaire. Turabyinjiramo ku buryo burambuye. Ndasoreza kino kiganiro mu muryango wo gutabarana wa OTAN ngo umunyamabanga mukuru w'uyu muryango w'ubwirinzi wa OTAN Mark Rutte ari gutangaza ko Perezida Donald J. Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amufata nk'umubyeyi we ukwiye kubahirwa ijambo avuga ku rwego mpuzamahanga. Turaza kureba niki Donald J. Trump yasubije nyuma yo kumva iri jambo ry'uyu umuyobozi. Reka nitse gato yansome ku mazi hanyuma nze tuyinjiremo tuyavimuzi ni muzingo. Nge nitwa Peter nguhaye ikaze kuri uyu muyoboro wacu. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame niho tubimburiye kino kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Yakiriye mu biro bye Village Urugwiro ku Kacyiru mu mujyi wa Kigali Dr. Akinwami Adesina uri gusoza manda ye ku buyobozi bwa banki nyafurika y'iterambere. Ari mu Rwanda yitabiriye inama ngaruka mwaka ya 28 ikora ubusesenguzi ku bukungu ubw'isi. Ibiganiro byabo byagarutse ku bufatanye bw'u Rwanda na banki nyafurika y'iterambere n'intambwe yatewe ku buyobozi bwe mu ngeri zitandukanye. Uyu Dr. Akinwami Adesina yatangiye kuyobora iyi banki ya BAD mu magambo y'impine mu mwaka wa 2015. Manda ebyiri yemererwa n'amategeko ziri kugana ku musozo ndetse agomba gusimburwa na Asidi Ultataha uherutse gutorerwa uyu umwanya. Adesina yasimbuye umunyarwanda Donald Kaberuka wayoboye iyi banki mu gihe cy'imyaka nawe 10 hagati y'umwaka wa 2005 kugera mwaka wa 2015. Hashize imyaka 60 BAD ikorana n'u Rwanda mu mishinga igamije iterambere irimo nk'ibikorwa remezo iyo gukwirakwiza amazi n'amashanyarazi, ubwikorezi ndetse n'ibindi. Mu myaka 60 ishize BAD yagize uruhare runini mu iterambere ry'u Rwanda aho imaze kurutera inkunga ya miliyari zingana n'3.1
z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mishinga 96 itandukanye. Nibura 86% by'ishoramari ryayo mu Rwanda abyibanda mu bikorwa byo kugeza amazi n'amashanyarazi ku baturage n'ubwikorezi. Mu bikorwa remezo 46% mu mishinga yayo iba mu bijyanye n'ingufu, 28% mu bijyanye n'amazi n'isukura, naho 13% isigaye iri mu bijyanye n'ubwikorezi. Iyi banki ya BAD yafashije u Rwanda mu mishinga itandukanye nka Kivu Berti, hari Carnegie Mellon University, Africa School of Architecture and Build Environment Sabe, mu ukubaka imihanda ya Kagitumba, Kayonza, Rusumo na Base, Rukomo na Nyagatare. Harimo kandi umushinga wo ku kiyaga cya Kivu ujyanye no gucukura gaz metani mu bwikorezi, cyane mu mushinga w'imodoka zitwara abagenzi zikoresha amashanyarazi. Hari umushinga wo kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera, wo gushyiraho ikigo cy'icyitegererezo mu bijyanye n'indege n'ibindi. Iyi banki kandi yabanye n'u Rwanda mu bihe bitandukanye by'amage, aho ngo mu gihe cya COVID-19 yatanze miliyoni 100 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kunganira guverinoma y'u Rwanda, inafasha mu gushyiraho ikigega nzahura abukungu. Muri rusange iyi banki ya BAD itsura amajyambere muri Afrika, ikorana n'ibihugu 54 bya Afrika na 27 byo hanze yayo. Kuva mu mwaka w'1964 imaze gutanga miliyari zingana n'112.5 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'inkunga cyangwa inguzanyo yakoreshejwe mu mishinga 5,588 irimo 239 yemejwe, 1,000 n'imishinga 2 iri gushyirwa mu bikorwa, ndetse n'imishinga 4,130 yasojwe mu bihugu bitandukanye. Ni imishinga ikorwa mu nkingi 5 zirimo kugeza amashanyarazi kuri bose, kwihaza mu biribwa, guteza imbere inganda n'ibikorerwa muri Afrika, guhuza uyu mugabane ukize ku mutungo kamere no guteza imbere ubuzima bw'abanya Afrika. Ibi bivuze ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akimara kumwakira mu biro bye Village Urugwiro, byakomeje gushimangira rwose bikuraho urujijo rwari rumaze igihe rucicikanwa ku mbuga nkoranyambaga, aho byanatumye umuvugizi wa Leta y'u Rwanda asohoka kuvuga ku buzima bw'umukuru w'igihugu, aho yari amaze igihe ngo ari mu kiruhuko, aho yari kumwe n'umuryango we, nk'uko byatangajwe na Madame Yolanda AMAKURU ubwo yasubizaga kubabazaga ibibazo bitandukanye bijyanye n'ubuzima bw'umukuru w'igihugu wari umaze iminsi atagaragara mu ruhame, aho byavuyemo na benshi ku mbuga nkoranyambaga gushobora kwibaza ku buzima bw'umukuru w'igihugu, bamwe bakanabeshya ko ashobora kuba arwaye, ndetse bagiye banavuga byinshi. Gusa ubuzima bwe bumeze neza nk'uko bigaragara, yagaragaye rwose aramukanya bahoberana n'uyu muyobozi Adesina wa BAD. Reka amindure ingingo nerekeze mu mishinga iri kubera mu gihugu cy'u Rwanda. Ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe guteza ngo imbere ingufu bwatangaje ko imirimo yo kubaka urugomero rw'amashanyarazi rwa Nyabugogo ya kabiri igeze kuri 50%, ndetse n'ibikoresho bizarukoreshwaho mu gihe gito bizaba bigeze mu Rwanda. Urugomero rwa Nyabarongo ya kabiri ruzatanga amashanyarazi angana na megawati 43.5, ndetse rufiteho damu izafasha kubika amazi kugira ngo rujye rukora ingano y'amashanyarazi imwe mu gihe cyose, kandi ayo mazi yifashishwe mu bikorwa byo kuhira ibihingwa. Umuyobozi mukuru w'uru rwego Felix Gakuba ubwo yasobanuraga ibibazo byagaragaye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta mu mwaka wa 2024 kuwa 25 z'ukwezi kwa Kamena uyu mwaka, yabwiye abadepite bagize komisiyo ya PAK ko imirimo igeze kure. Ati icyo nabamenyesha nuko ubu tumaze kugera kuri 50% y'imirimo iri gukorwa. Turizera ko uyu mwaka uzarangira tumaze kuzamukaho ikindi igice kinini. Gakuba yasobanuye ko inzu yo kuzakoreramo Power House yatangiye kuzamuka, irimo kubakwa, igeze ku igorofa rya mbere yubakwa.
damu umusingi wayo wararangiye, ubu barimo gukora ibice byo hejuru bya damu nabyo n'ibindi bizafata andi mezi 5 cyangwa 6 kugira ngo ibe itangiye kujya hejuru, ariko bafate n'undi mwanya ko kugira ngo bongereho ibindi byiciro bashyireho n'imihanda yo hejuru. Gakuba yashimangiye ko ibikoresho bizakoreshwa muri uru rugomero byakorewe mu Bushinwa kandi byarangiye gukorwa, ubu biri mu nzira ku buryo mu gihe ikiri imbere bizaba bitangiye gushyirwa muri izo nyubako. Uyu muyobozi ati umuyoboro w'amashanyarazi nawo ubu dufite abakozi ba rwiyemezamirimo batangiye kubaka ibikoresho ibyinshi ahanini bimaze gukorwa, biri mu nzira biva mu Bushinwa aho byakorewe. Abakozi bacu ndetse bagiye kubigenzura muri icyo gihe umugenzuzi w'imari ya leta yazaga, ibi byose twari tutarabigeraho. Yavuze ko hari icyizere ko uyu mushinga urimo kugenda neza kandi nubwo dukomeza kuba hafi kugira ngo turebe ko nta cyawusubiza inyuma. Turumva nta mpungenge dufite ko umushinga wazasubira inyuma cyangwa ugakorwa nabi kuko tuwushyiramo imbaraga zose zikenewe. Urugomero rw'amashanyarazi rwa Nyabarongo ya kabiri ruri kubakwa na sosiyete yitwa HINO Hydro Corporation, ruri kubakwa ku buso bwa hegitari 600 mu turere twa Ruri na Gakenke mu majyaruguru ndetse na Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Iyo sosiyete yagombaga kuba yamaze kubaka uru rugomero mu kwezi k'Ukuboza mu mwaka wa 2023, ariko igaragaza ko hari imbogamizi zituma icyo gihe rutazaba rwuzuye, bigateganywa ko ruzuzura mu mwaka wa 2027-2028. Ibigo bitandukanye bya leta byatangiye kunyura imbere y'iyi komisiyo ya pake aho bagenda basobanura ibyagaragaye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Reka mpindura ingingo nge mu butabera nkubwire ko Karasira Aimable yasubiye mu rukiko rukuru urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga ibyambukiranya imipaka ruherereye mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, aho yireguye ku cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo we Neza andonke ku itariki ya 25 hari ku munsi w'ejo wa gatatu w'iki cyumweru turimo. Uruhande rwa Karasira rwatangiranye inzitizi ruvuga ko adakwiye kuburana kuri ibi byaha byo kudasobanura umutungo we Neza ndonke kuko atigeze abibazwa amwibazwa aryibanze. Urukiko rwahise rwibutsa ko ku itariki ya 3 Kamena Karasira yabajijwe n'ubugenzacyaha iby'amafaranga atunze, bityo rukaba rwumva atari ubwa mbere yaba abibashijwe. Ubushinjacyaha nabwo bwasabye ijambo buvuga ko ibyo kuba dosiye yaratangiye hatarimo icyaha cy'Neza ndonke bidakwiye gutuma urubanza rutinda, bwibutsa ko bufite uburenganzira bwo kuvugurura ikirego. Karasira yahise atangira guhatwa ibibazo, asabwa gusobanura inkomoko y'amafaranga yari afite kuri konti zitandukanye muri banki zo mu Rwanda no hanze yarwo, ndetse no kuri konti ye ya mobile money ibizwi nka momo. Ayo mafaranga arimo amafaranga y'u Rwanda, amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'amayero akoreshwa ku mugabane w'Uburayi. Mu kwiregura Karasira yavuze ko ubushinjacyaha bwivuguruza kuko bumubaza inkomoko y'amafaranga ye kandi hari inaho bwo bwivugira ko yayakuye mu biganiro bya YouTube akoraga. Ati nemera ko hari amafaranga yavuye mu biganiro binyuranye nakoze na mbere hose kuko nahembwaga na Google na Irlande kandi mbifitiye ibimenyetso nerekanye ko akomoka kwamamaza. Yakomeje agira ati kuva mu kwezi k'Ukwakira umwaka wa 2019 nibwo natangiye guhembwa. Shene yanjye ya YouTube ifite abayikurikira barenga 60,000 na video zigera kuri 244 ndetse zanarebwe n'abasaga miliyoni 8. Ku bijyanye n'amafaranga asaga miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda yasanganywe mu rugo, Karasira yavuze ko yari yarayabikuje kuri banki akayashyira mu rugo byo kuyiyegereza kubera ko ibyo bihe hari
icyorezo cya COVID-19. Yakomeje avuga ko hari nakomoka ku nzu ebyiri yasigiwe n'ababyeyi be, imwe ikodeshwa ibihumbi 300 n'indi ibihumbi 50, ndetse n'imirima yasigiwe yavamo amafaranga. Ati papa umbyara yari agoronome na mama agakora mu isanduku y'ubwiteganyirize. Aba bose bari abakozi ba leta bahembwa, baranteganyirije nge na murumuna wanjye. Karasira yakomeje avuga ko muri ayo mafaranga harimo nandi atibuka neza inkomoko yayo. Ati ngewe nabayeho nzi ko amafaranga nakira nkayatangira ibisobanuro ari ayo mpawe ngiye mu butumwa bw'akazi nkikorera leta. Ibi byo gusobanura inote yose nabonye sinari nzi ko bizongera akumbaho. Avuga ko inkomoko ya miliyoni 11 yasanzwe kuri telefone ye cyangwa se kuri mobile money ye ibizwi nka momo. Karasira yasobanuye ko yaje avuye kuri World Limit aturutse ku mugabo w'umuvugabutumwa witwa Mutabaruka Peter, kuko kuva muri Kanama y'umwaka 2020 akirukanwa mu kazi ngo hari abantu bamugiriye impuhwe bakamukusanyiriza ubufasha binyuze muri GoFundMe. Icyo gihe ngo bamuremeye umushahara w'ibihumbi 900 buri kwezi kugira ngo ashobore kubaho no kuvuza murumuna we urwaye. Aimable Karasira akurikiranweho ibyaha bitandukanye birimo guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, guhishingiro jenoside, gukurura amacakubiri no gutangaza amakuru y'ibihuha, iyezandonke no kudasobanura inkomoko y'umutungo we. Iburanisha rizakomeza ku itariki y'umunani z'ukwezi gukurikiyeho kwa Nyakanga uyu mwaka wa 2025. Reka iki kiganiro naguteguriye kandi ibivugwa mu Rwanda bisoreze kuri sosiyete itwara abantu mu kirere y'igihugu cya Katari. Isanzwe izwi ku izina rya Katari Airways yasubukuye ingendo zayo yakoreraga i Kigali nyuma y'imyaka 3 izihagaritse. Icyo cyerekezo kigaharirwa isosiyete y'u Rwanda itwara abantu mu kirere ya Rwanda. Qatar Airways izajya ikora ingendo enye mu cyumweru iva cyangwa ijya Doha muri Katari, binatuma abagenzi bava mu Rwanda babasha kugera mu byerekezo bitandukanye by'isi, cyane ko Qatar Airways igera henshi mu isi. Umuyobozi wa Qatar Airways mu karere yitwa Yasser Mohamed Ali yatangaje ko gusubukura izi ngendo bigamije gukorana na Rwanda mu gihe hitegurwa kwakira ikibuga gishya cy'indege mu mwaka w'ibihumbi 2028. Kuva cyangwa kujya i Doha udahagaze bizorohera abavuye mu burasirazuba bwo hagati gusura u Rwanda no gukora ibikorwa by'ubucuruzi, kimwe n'abashaka kwerekeza mu bice bindi by'isi babone amahirwe yo kugenda abiboroheye, cyane ko Doha ari igicumbi cy'ingendo zerekeza mu bindi byerekezo by'isi bitandukanye bigaragara. Abagenzi baturutse muri Amerika y'Amajyaruguru, Aziya n'Uburayi bashobora kunyura i Doha bakagera mu Rwanda mu buryo bworoshye ndetse cyane. Qatar Airways imaze iminsi ishyize imbaraga mu kwagura ingendo mu bihugu bya Afurika ndetse gusubizaho izerekeza mu Rwanda bikubiye muri gahunda yayo y'igihe kirekire yo kwibanda ku kunoza ingendo kuri uyu mugabane wa Afurika. Mu ndege yayo nziza nini cyane igaragara ku kibuga cy'indege cya Kigali i Kanombe, Qatar Airways yongeye gusubukura ingendo zayo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka nitse gatoya hanyuma ngaruke twerekeza ku biri kuvugwa hanze y'u Rwanda, turi bubitangirire mu karere k'ibiyaga bigari tubisoreze ku ruhando mpuzamahanga. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru washyizweho n'ubutegetsi bukorera i Kinshasa muri Palais de la Nation, uyu ni General Evariste Kakule Somo, yagaragaje ko yatereranwe na leta yamutumye kuyobora iyi ntara ya Kivu ya Amajyaruguru. Uyu mujenerale Somo ukorera mu buhungiro mu mujyi wa Beni yasobanuriye Jeune Afrique, ni ikinyamakuru gikomeye cyane, ko abaturage bo mu bice aherereyemo babayeho nabi kuko batagihinga cyangwa ngo bakore indi mirimo yabatunga. Igice kinini cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru kirimo n'umujyi wa Goma usanzwe ari umurwa mukuru wawo
kigenzurwa n'ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bukorera Kinshasa ndetse ryanishyiriyeho guverineri Bahati Elasto Musanga. General Somo yavuze ko kuva AFC M23 yafata ikibuga cy'indege cya Goma mu mpera z'ukwezi kwa mbere kwa Mutarama uyu mwaka, abafatanya bikorwa basa n'abatazi ko hari ubuyobozi bw'iyi ntara bwashyizweho na leta abo ubaho. Yagize ati ariko turacyari hano, niyo mpamvu turi gukora tukanaagura ikibuga cy'indege cya Beni Mavivi. Inkunga y'ubutabazi yakwiye kutugeraho. Uyu musirikari yaciye amarenga ko leta idafasha bihagije abaturage bahunganye nawe mu mujyi wa Beni n'ahandi hagenzurwa n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, bityo ko yayisabye kongera ubufasha ibaha. Ati kandi turi mu biganiro na guverinoma kugira ngo iduhe ubufasha bufatika. Nahawe isezerano ko ibyo bizakorwa. Yabajijwe niba nta bwoba afite bw'uko AFC 23 ishobora gufata ibice bisigaye byo muri Kivu y'Amajyaruguru ikagera na Kisangani mu ntara ya Chopo, asubiza ko yizeye ko bitazashoboka bitewe n'amasezerano y'amahoro akomeje kugenda asinywa mu bice bitandukanye. Nerekeze mu gihugu cya Kenya. Abaturage i Nairobi ku murwa mukuru bongeye kwirara mu mihanda mu myigaragambyo yitabiriwe ku rwego rwo hejuru, aho bari kwibuka bagenzi babo bishwe mu myigaragambyo yabaye mu mwaka ushize, ndetse batishimiye uburyo ubuzima bukomeje guhenda muri iki gihugu, ari nako amahirwe y'iterambere ku rubyiruko arushaho kuyoyoka. Mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatatu w'iki cyumweru, abaturage ibihumbi babyukiye mu mihanda mu rwego rwo kwibuka umwaka ushize abarenga 60 bo bishwe. Icyo gihe bari mu myigaragambyo karundura yo kwamagana umushinga w'itegeko wari ugamije kongera imisoro mu gihugu cya Kenya wari watanzwe na Perezida William Samoei Ruto. Abaturage bavuze ko uwo mushinga ugamije gutuma ubuzima buhenda, bityo bajya mu mihanda barawamagana rwose bivuye inyuma. Icyo gihe ariko inteko ishinga amategeko yatoye iwemeza hari tariki ya 25 z'ukwezi kwa Kamena, ubwo bongeraga kugaragaraga mu mihanda. Mu myigaragambyo yabaye icyo gihe, abaturage binjiye mu nteko ishinga amategeko batwika umuryango waho ndetse batuma abadepite bahunga mbere y'uko inzego z'umutekano zihagoboka. Byaje kurangira Perezida w'icyo gihugu William Samoei Ruto wari wanatanze uyu mushinga ahagaritse uwo mushinga w'itegeko. Gusa abaturage bakomeza gusaba ko abagize uruhare mu rupfu rw'abigaragambije bagomba kubiryozwa ndetse ku buryo bukomeye cyane. Uretse ko bitakozwe ku kigero abaturage bifuzaga, basaba kandi ko abafunzwe n'abashimuswe barekurwa, ingingo polisi ya Kenya yakunze gutera utwatsi rwose ikabakorera inzira ku murima, ikavuga ko nta baturage yishe ndetse nta nabo yashimuse. Mbere yuko iyi myigaragambyo iba, hari haherutse kuba indi myigaragambyo yabaye mu cyumweru gishize yamagana ubugizi bwa nabi bukorwa na polisi. Iyi myigaragambyo yafashe umurego nyuma y'urupfu rwa Albert Onjangwa wapfiriye aho yari afungiye muri sitasiyo ya polisi. Ibi byatumye abaturage bamagana ubwo bugizi bwa nabi, gusa ngo mu gihe bari muri ibyo bikorwa polisi n'ubundi yakoresheje imbaraga y'izumurengera mu guhangana nabo. Bivugwa ko hari abantu bari bambaye imyenda ya gisivile ariko bitwaje intwaro, bari barimo gukurikirana uburyo polisi ya Kenya ihangana n'abigaragambya. Kuwa kabiri w'iki cyumweru, Perezida William Samoei Ruto yari yatanze integuza aburira abashobora guhangana n'inzego z'umutekano. Ati ntiwahangana na polisi, ntabwo wakoresha imbaraga uhangana na polisi, uyituka cyangwa uyitera ubwoba. Iyo ubikoze uba uri gushyira mu byago igihugu cyacu. Bamwe mu baturage bagaragaye bahanganye n'inzego z'umutekano bakazitera amabuye, nazo zikaba akubita ku buryo bukomeye cyane. Abaturage bari bafite ibyapa byanditseho amagambo arimo ngo Ruto agomba kugenda akava ku butegetsi. Amakuru avuga ko abagera ku 10 bamaze kujyanwa kwa muganga nyuma yo kugira ibikomere byaturutse ku masa
amasasu barashwe. Polisi yafunze imihanda myinshi y'i Nairobi ku murwa mukuru irimo ijya ku nteko ishinga amategeko ijya mu gace gakorerwamo ubucuruzi n'indi y'ingenzi. Guverinoma ya Kenya kandi yabujije ibinyamakuru birimo radio na televiziyo kugaragaza amashusho yerekana uko iyi myigaragambyo ngo irimo iragenda. Ibyo bamwe bavuze ko bitandukanye n'itegeko nshinga ry'iki igihugu cy'abiyita abademokrate bo ku rwego rwo hejuru muri Afrika. Reka mve ku mugabane wa Afrika nerekeze mu burasirazuba bwo hagati. Nkubwire ko leta ya Irani yashyize yemera ko ibikorwa remezo bitunganya ingufu za nucleaire byangijwe bikomeye n'ibitero byakurikiranye by'ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika n'iz'igihugu cy'abasioniste cya Israel. Reka nkubwire ko mu rukerera rw'itariki ya 22 z'ukwezi kwa Kamena uyu mwaka indege z'intambara za leta zunze ubumwe za Amerika zo mu bwoko bwa B2 Spirit zarashe misile ziremereye za GBU 57 ku bigo bitatu bya Irani bitunganyirizwamo uranium bifite ubukana bwinshi cyane. Ibyo bigo birimo Fordo, Yatanze ndetse na Isfahan. Ubwato bugendera munsi y'amazi nabwo bwarashe misile nyinshi za Tomahawk kuri Isfahan hagamijwe gusenya burundu ikigo. Muri rusange ibi bigo byose byarashweho misile 75 za leta zunze ubumwe za Amerika. Ingabo za Israeli zari zimaze iminsi 9 zihanganye n'iza Irani, nazo zahise zirasa misile nyinshi kuri ibi birindiro kuko zatekerezaga ko Amerika ishobora kuba itabyangije nk'uko byifuzwaga. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Al Jazeera cy'abanya-Katari ku itariki ya 25 z'uku kwezi, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'iki gihugu cya Irani Ismaili yemeje ko igitero cya leta zunze ubumwe za Amerika n'icya Israeli byangije ibigo mu buryo bukomeye ndetse cyane. Yageze ati ibigo byacu bya nucleaire byarangijwe bikomeye. Ibyo ni ukuri kubera ko abashotoranyi ba Israeli na leta zunze ubumwe za Amerika babigabyeho ibitero by'umusubirizo. Uyu Ismaili yasobanuye ko ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za nucleaire ndetse na Irani biri gukorana mu isuzuma rikomeje by'ingaruka ibi bitero byagize ku bikorwa remezo bitunganyirizwamo ingufu za akirimbuzi. Leta zunze ubumwe za Amerika kimara kugaba iki gitero, Perezida Donald J. Trump yarasohotse avuga ko ibi bikorwa remezo byangijwe ku buryo kubisana bizagorana, ndetse gusa icyo gihe ibinyamakuru byo muri Iran byo byatangazaga ko byangiritse ku buryo ngo bworoheje rwose. Gusa burya nta gutwika inzu ngo ahishe umwotsi. Leta zunze ubumwe za Amerika ntago zari gusohoka ngo zitangaze igihuha cyo muri ubwo buryo. Soje kino kiganiro nkubwira ko umuyobozi mukuru w'umuryango w'ubwirinzi wa OTAN Mark Ruta yatangaje ko Perezida Donald J. Trump wa leta zunze ubumwe za Amerika ari umubyeyi we ukwiye kubahirwa ijambo avuga. Mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa OTAN yabereye Ilahe mu Buholandi ku munsi wo ku itariki ya 25, Ruta yashimye icyemezo Trump yafashe cyo kurasa ibikorwa remezo bya Iran bitunganyirizwamo ingufu za nucleaire no gusaba ko intambara ya Iran na Israeli ihagarara. Ntago yabisabye mu buryo busa nka hari ibiganiro kuko abakurikiye imbwirwa ruhameye cyangwa se tweet yakomeje kugenda yandika yabaye nk'utegeka ibi bihugu guhagarika intambara kuko ngo bitazi ingaruka bishobora kugira kubatuye isi. Uyu muyobozi wa OTAN Ruta ukomoka mu gihugu cy'Ubuholandi yavuze ko leta zunze ubumwe za Amerika ibikwiye gufata icyemezo gituma isi ibona umutekano mu gihe byaba biri ngombwa. Ati nta wundi kuri iyi isi ufite ubushobozi bwo gukora ibi ni Amerika yonyine. Yakomeje agira ati ufite 25 by'ubukungu ubw'isi, ufite imbaraga z'igisirikare nyinshi kurusha kure abandi ku isi. Amateka akugira umuyobozi, amateka akugira ushobora gufata icyemezo iyo bibaye ngombwa. Bwari umutoma wo mu rwego rwa politiki wo ku rwego rwo hejuru rwose. Uyu mugabo witwa Ruta yageze aho avuga ko Trump ari umubyeyi. Ati rimwe na rimwe papa aba akwiye gukoresha imvugo ifite imbaraga. Ijambo Perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika yashimiye
asobanurira abanyamakuru ko umuyobozi wa OTAN ashobora kuba amwikundira. Trump ati arankunda, ntekereza ko ankunda, yabikoze mu buryo buryoshye, ati papa uri papa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika warumaze igihe kinini agaragaza ko atiyumva muri uyu muryango wa OTAN bitewe nuko ibihugu bigize uyu muryango bishora amafaranga make mu gisirikare, yagaragaje ko noneho awushyigikiye nyuma yaho byemeye kwikosora ku buryo bufatika. Ngayo nguko ibyari muri iyi inama yaberaga Irahe mu gihugu cy'Ubuholandi. Tuzakomeza kugenda tukubwira n'ibindi bijyanye n'imyanzuro yafatiwe muri iyi nama ya OTAN. Gusa bamukuyakuye rwose kugeza ahinduye imitekerereze, anahindura bimwe mu byemezo yari amaze igihe agaragaza ko ashobora gufatira uyu muryango wa OTAN. Uyu ni Perezida Donald J. Trump, ni perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka nge gushimira we twabanye kuri uyu munsi, turi tariki ya 23 z'ukwezi kwa Kamena mwaka 2025. Nge nitwa Ngenzi Edi Ipita. Kuri uyu muyoboro wacu ibiganiro birakomeza kukugeraho mu bihe bitandukanye bijyanye n'ibiri kuvugwa hirya no hino mu isi, duhera mu Rwanda tukajya mu karere k'ibiyaga bigari tugasoreza ku ruhando mpuza amahanga. Reka nkwifurize amahoro n'amahirwe, dusubire ciao ciao bye. Kefa Advert Producer, gukorera advertisement, kwamamaza bivuga kuri business yawe na documentaire zabiza ubuhamya bwawe cyangwa ku cyari cyo cyose ushaka gukoreraho mu ijwi ryiza ry'umwimerere bya kinyamwuga. Nyandikira kuri WhatsApp cyangwa umpamagare kuri nimero zikurikira 0782 82 89 24 78. Advertise with me professionally.